Iya. Go merapat, go merapat. Nah. Ada apa? Ada tepong. Tepong di mana Wacait? Topeng dari Darawolong ini. Rame yo. Iya. Topeng panci lah ini. Topeng ember. Sehingga ada topeng baskom gitu. Sing lembut ya, sing lembut. Aya naon cenah barudak? Baru satu nih. Berapa kali lagi Wacait? 4 kali ada. Aduh, kuat bener. Apa obatnya? MBG, urat madu. Beda wae si bule mah tuh. Favorit tiga letak. Api aku sehajar jahanam. Ih. Beuh. Hey. Le. 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 Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Out and out and oh yeah. Out. Det kurang hibu. Mana Pap Ago? Urang kudu yakin pasti karena kekurangan Gusti. Neng Alda pada ngereng kenek no. Iraha jadi apa namanya? Urang no nyebat tayangna tinggal daek mikawina. Wah deui wae. Pasti ti kabola maksudna
bapak-bapak ini. Kuring amendang sumanimbang Anang Saipul be ate emut kasalira aturan Anang Saipul be tanu bagi sayang di Kawisi jadi panglipur Aya neng mewah jadi panglipur Dosa jiropi pada raja benci bitu sayang Bapak Lurah no toto belendung mah pesakan diwai Ngembat jalan Cipatuja Palura toto pamangku haja Kepayunan aturan Kepayunan Kawisnya jadi panglipur Jadi panglipur Ibu sarasana di anu Ratu Galuh Anang Kapayungan aturan apa lagi bos PLN Kapayungan lain eta lain-lain Anang Saipul beti wa ibu Anang aturan Kapayon heula wow kalah suka gua susul wa susul Palura toto belendung pamangku aja taturan Kapayon heula ay Om Batak sing ngaduwe tangka duit Duit sayang Om Batak agepeng aceng delu aya mah iya sareret jadi kapele iya aceng adelu anu bagi eleh Kapayonan salayang Anang Saipul be aturan Anang Saipul be tiwa ibu aturan Kapayunan kayu Bapak Hajat ber ngareng kenek kurang matu maci dadap cangkring dia nagawin Allah nia puji Bandung wow tadi nagawin iya wow aturan sayang apa nairah mamah nairah mah TP Abadi Jaya LM apa na iro TP Abadi Jaya Mama iro sayang aturan na Kapayunan sayang Bapak Haji Main nu bade hajat mah handeung aku monokuring aneh suci paridarak neng puji Ojayana Ari Bapak Wih Bapak Haji Surji aya gitu Palura toto pamangku haja Bapak Lurah Toto abdi mampolegi batik Auli sibut mustomi anu mana aya bos aya wina Haji Manian kepada aja aturan asusi air gitu Pak asusi air anu pada aja wasui karek aya ayah Wildan pamangku hajat aturan ayah Wildan mundur ayah Wildan deui gigana mundur aturan disayang wah adeui ayah Wildan pamangku geus rek kaliwat Anang Saipul be ya anu mana
Barulah toto. Woi. Kapayun. Alah, awas sok mundur ya mah. Iya, so. Kumatakan kadada lana teuing Ayo, puteng teuing aja dayan kapayun puteng teuing kadada ne puji Bandung lana teuing ne puji Bandung puteng teuing mugang arah luar biasa ayah Wildan teh atuh matak nyeri pun mikiran nasib diri kiri peri nu kapanggi kapangdaya kapayun Bapak Haji Deni bos beras suka Malang mah Aki Haji Deni bos beras suka Malang kumatakang ngagadada lana teuing ablengsi puteng teuing aya blengsi mana ayah belengsi bos kayu ayah wow puteng teuing ngagadada lana teuing aya warna Bandung puteng teuing bayan sayang nuhun Pak ablengsi mata nyeri bos kayu ayah pemikiran nasib diri nyeri peri nu kapanggi Allah dapogo kembang daya apa nairo Pak kembang adanya kembang pelambang nu urang apa nairo apa na iroh mama iroh tete abadi jaya apa yona wasuli mata nyeri wasuli pada asih anu mana amanarokro hoa dapogo kembang adanya kembang adanya kembang pelambang nu urang wanole ibu hajah neneng putri mantili Karawang anu apa nairoh wah mamah nairoh ge aya banda nu sanga mira berlian mutiara rumah kursi jalayong anu mah iya Allah apa na iroh tebe abadi jaya asih terus iya mi banda ate maneh gajah ini aya apeng nu bade aja anu mana luar biasa aya apeng Karawang aya apa tapi dah di kumaha aya mi banda maneh walah Bapak Lurah Toto Palura Cimargono Sukis anak apa na iro tebe abadi jaya teka tadi Bapak Lurah Toto Balendung haturan Palura Haji Jumadi yo atuh Mandanosa Ausep iya Jaya Piden lain Waduh Aibok tari piden gerakan awal cilaka Ariaya cantik aya tari piden jika aku kasurupan ibu hajah nenek putri mantili Karawang awari sayang Aibok iya lagu piden lain wow Pak Haji Asep wah gerakan awal cilaka ampun Bapak Haji Asep Mama Haji Palura Asep Toto pamangku hajat anu bager iya Palura Toto anu mana ampun apa nyerong ebe aduh nyerong Mama Hiro mah kasohon saya kaya Mama Hiro ebe gara-garis saya dosa apa na iroh mama iroh tebe abadi jaya saya sendiri Pak Haji Asep Ci Istal sampolo rasanya sendiri apa na iroh dang dosa sari direka
Adian apa kuana sukadaya mata kuiur mata genjlong bajidor Bangat istri, bangat. Malura toto pamangku hajat Mona kerani Nuhun Cak Asep. Anang sepobe di panggung dan meritana apa na iro goyang 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 apa na iro tebe abadi jaya goyang goyang Ayah dapat. ayah dapat leret soca Bos Acung. kelet otak ini Bos Kacung. aju Acung. Hobos. mon imut na Apa na ilo? Malura toto pamangku hajat ibu namo sapasi Apa na ilo? diobo-obo diobo-obo Apa na ilo? diobo-obo Jaya LM. diobo-obo Bos Kacung mah. diobo-obo Malura toto diobo-obo Bapak Lura Toto. Malura toto pamangku hajat dipepen dari meme bobo Wako. Malura toto kirimis penggarangan Apa na ilo? nyiram bumi anoran jangan Kauli sendang. Saya bola hajat. mari ana mungka sareupang Ayah Wildan. Aki Haji Deni bos beras suka malangli ngomong ganggun Ayah Wildan. Pamangku hajat. Malura toto kirimis sambil mangan Ayah Wildan. nyiram bumi anoran jangan Mana ilo? ayah Wildan pamangku hajat marengan mongka sareupang Mana ilo? ayah Wildan di pasir racun Haji Asep. red kakaler Paji Asep si Istal anu mama Ibu hajat. Malura toto pamangku hajat Ibu hajat. jadi lebang-lebang Ausep. Aki Haji Deni bos beras suka malang kirim podang Aibo. manggu Aibo. Bos sayur-sayur. latihan ka ewu diobo-obo Tahu jang ihin. diobo-obo Cikawari. Malura toto diobo-obo Bandung. diobo-obo Pak Haji main. diobo-obo Malura toto pamangku hajat Bos Ujang Sodana. Malura toto pamangku hajat dipepen dari meme bobo Bos Acung. Om Batak sing duwe tangkal duit geus lawas aya Wildan Bos Acung. aya Wildan carita udah duaan Bos Acung. adina pakuana sukadaya Baladung. nungkaran Ayah itipkan Wildan. asik kemang Neng kembar. aya Wildan Neng kembar. Neng kembar. arepan Neng aya kembar, Wildan Neng kembar. aya Wildan Neng kembar. pamangku hajat aya Wildan gadang narisan Hei. Satya rek barengan Kalau Ranon. diobo-obo Baladung. diobo-obo Bos Edi Jona mah. diobo-obo bos Edi Jona diobo-obo Mana Yayak. diobo-obo bos Edi Jona diobo-obo Mama Nasuci. aya Wildan mama Wildan dipepen di meme bobo bos Edi Jona Waduh le. geus lawas Neng Suci. carita urang duaan Mama Nasuci. aya Wildan pamangku hajat Ayah Blengsi. nungkaran aya bensi asik kamulang Ablengsi. aya bara no bare hajat Hei. telat amreng si bos kayu kembang depan Tahu banorain. adina pakuana sukadaya subang kadang nalisan Mama Dorokro. aya Wildan Satya barengan Auden. Bos sok Muda. mayangan Pondok. ucing-ucingan
pondok aya Wildan sok kaya ulin ulinan ayah Wildan dibayar deui Ayah pun pada kriar. Aki Haji Deni bos beras kucing-kucingan ayah Wildan pemangku ajan anu mana tong hayang bos Edi Zona ulin-ulinan ayah Wildan urut jangan jadi mondo diobo-obo Head. obo-obo diobo-obo diobo-obo ayah Wildan diobo-obo ayah Wildan pemangku aja Pepen di bebe bobo. bos Edi Jona girimis penggarangan Yuli. nyerang bumi tulangan jangan Teteh Yuli mah. Tete Yuli kemarin anak mungkas arupan Tete Yuli anu bagi di pemungkas kuno Motor. Tete Yuli Teteh Yuli. girimis kahemangan bos Edi Jona sependengar ngalodopan ayah Wildan kemarin turun halimun Mama Wildan pemangku hajat di pasir ladong Teh Yuli. Retak kalera Neng Yuli Mamajaya. ayah Wildan Wildan atra di lebah-lebah Neng Yuli girimis undangan nabihan ka ewo Neng Yuli. diobo-obo Neng Yuli. diobo-obo Neng Yuli. Neng Yuli. diobo-obo diobo-obo abang gemoy anu bade hajat ayah Wildan Di pepen di bebe bobo. Om Bata gesawan Ya. carita udah ngaduaan Bos Eji. Om Koreografi. Bata Bos anu Eji. menggaran nitipkeun asih sama Bos Haji Dedi. Agus bos muda Haji Jiran. kelakan Ayah Blengsi. ayah Blengsi bos kayu mana-mana sayang Aucu Permana. Aucuk permana Bos Sasa. aturan deui aya Blengsi bos kayu Satya kebarengan Ya. aya Blengsi harapan Ya. ngayona kami gamalang Dedet. Wow. Rek mipit mentang. nyendi angkat bola Aduh. Hatur nuhun sebol hajat. Jadi lemun dihibur ngawitan ku bapak hajat lebih kang esang ya. Alhamdulillah.